twetera ndoa kwa heshima kubwa, tukuromia na tukwira okeya ndo tukuromba okeya kuo kaba turire urakwiri ni mutonyo kwe tuteyire na kwiya kuo ni thanga nimbi mwekuru no miaka 93 na ibakwite baba ingi muno ciatho bingi muno bina kiriro no teya kwa hivyo okeya kiathoneki uti mwanto ya maingi tukwaria okeya kuo ni kwithira kwa kwiya ni thanga okethira tureterete ankwenda kwira ngavana Kawira tukuigwa royo kwina mucemanio yubwithitwe ntura wetwa kioya antu bochuandi nture mulika ekubanga ura kaomba ukuma mathikone yara ya inawa gavana wetu tawe mutuma onto ethingia na gavana etha no gulika na ntukwira weyite makiri kureta ng'ombe ito aturire twakuwoni twakwira gavana tuteo kwenda makiri lakini no merie mutu ocio nania we ya makiri no meabura wonere enda tukwira gavana ethira burunu itambua na no sise we gavana ugakinya tobochu mathikone yau na itukuria security agencies cionthe ciye cikaria antu betu bara bakatendi mathiko yara in case of any nguni bara bakethira bakibanga wa etura ria antu bochu beya kuinvade mathiko tafadhali tukuromba security agencies beya bakaria antu betu batu gatuitite osherekea the tariki 25 life well lived ira atwirwo ni yoyo wetu miaka 93 kwa hivyo nyagethira kwiyite kurira batwe ugeya kuriraniria batwe batutethira tukirira antu gweu no ntui twethirite twina mathiko ya kurira ya maingi muno ndene Meru County na tutakwona Kawira nkwenda muromba na njire sima kanya gakuthiria mugokoro ti gukuma mugokorone kila kine tumi niwe fuke mikokoro na kwefuka mikokoro ikurea kuya mathiko ni yara ya mami wetu ntukwira mathiko gutikwenda mikokoro mingi antu nera family nera antu ara kwenda gwithira kwine sima na mathiko ara gwithira na njira sima no ntu mami we sima inde kaitene kau bakiolotela kiara kiringa vana Kawira Mwangaza ne bakuwa we kethira ni mantu ya thiri kana ngwataniro akwenda kuria tete ya Meru kaita kamiuririo bisine hindite mathikone kithi ngwataniro itakuria okeya kuria ngwataniro mathikone etera ngwataniro na aro bisine otho itumeno ritero senate na county assembly of Meru na batu tutambua mutume angabana na tutukwenda uretera mutume tu thina se wita kuria wa murithia na ara uro kiwa au kuurithia mutume God fearing ni muntu winitie na mwana mwathikite ya uwe kethira no kwenda peace etiuraswa through mathiko peace etiuraswa through kiriro kana peace etiuraswa through ndwa muntu katumaira mediation kana atumira kina the law part of the same na atumira njira inge ira ituma peace ikeya lakini ka peace iko ya wengi no tio bichine tika weko forcefully so ute peace mwanka tariki that 14 mweri wa 3 tutakuzindikisha na twakwaza wandi cia kwana muche na arora K-Report Meru TV kumembe beta mukiri onkonja Baya sana mukiri onkonja no ntobari botu na njira inkinyaniru na tota na mbere na nteto sieto asiari aritwa na arimo bandi imbiki uma secondary school babwethite kigogwa na kioso kyankatho kumana na mpuminji ase KCSE cia mwaka muthiru kuringana na mwarimu mnene wa school kuma skure ranjeria taikia mwana no umwe university endu mwaka yoni baiketie ana mwanja yabrata kwa miezi mwandiki wetu wa nteto Andans Muturia wa Thirinja ni aciari arito arimu amwe na obisi mubunge wa Icumbu Kitiganisti Mpurabori irekurwa Meri Murikiranga arabachumiritie kire kiongwana kiochoke nkatho kumena mpuminje gachigiro KCSE cha thukuru wa Kikomande Secondary School na service ya Thanksgiving tugichokeria Murungu nkatho no tubo gututetheriana betu ba 2024 KCSE candidates kubwithia bwega na gwituka kigerio bwega twaja kwira Murungu ibwega twina aciari twina BOM twina rimu twina ritwa na PA yetu na mheshimiwa Mpuru na aciari betu tererwa kanisa na ndigande patroni wa ana bayuthi bonthe ne atiania na on December onthe embethaira ndi nabo conference ya kiumia kimwe
ana bo imbaita bonthe ni kenda mbumba kubatara bora baumba kuriga bari antu bakomeria na bora baumba kwethira bari antu bakumenya meja ni kenda baumba kwa antu banganu ndene ya community na ndene kinyaya umenya murungu nkoloki ni kenda baumba kwa antu webo bakweregerwa antu kuira ikeya. Wakati wa kudurusu hakuna makelele pale darasani, tunatia fora, tunatumia walimu wetu wakati ambao tuko nao, tunauliza maswali hapa na pale, na wakati pia wakati ambao walimu wako darasani tunatayarisha kazi ambayo tunafanya ndiposa tusikuwe na makelele pale darasani. Kumaniana mpumi njega iya ritoba bakikomande secondary school bethirite bagichumire kongwira mpumi. Kuringana na mwarumu mnene wa skuru ibeketia na Mugwanja University na bangi kathomba agire skuru cha colleges. Isoti ya Kigoma secondary ni ravunjite record ya mitihani yonthe twanathithia turari na mini grade ya 5.085, that is a mean of C-, na nindi tuthithitie bwega kabisa kumaendira Kigoma kiambirirwe 2012. Twina arutwa 42 barathithite university kubiria degree na diploma courses na arutwa 5 barabagwatite D betete kuthithia certificate course. Tungera ngai bana ntuba mpumi nja cia 2024 otaubo iko kumagi principal wetu na BOM chair iturombe gwetha twina positive deviation ya kuma 4.20 a D+ to a C- ya 5.08. Tungera ngai boya ira umira sa resort ya discipline yana twabachogira ngatho ntu wa discipline ja na still ntu wa timu ya kialimu betu rire wandi presentate mheshimiwa Tiganist ona na mkuru wa bodi ki ukongwira resort injia chechukuru eta waki Monday school ya Tigane Central ki Tiganist constituency ndenda kwa intu kwa mwanya sana no twana bachukuru babithitie kiro kiobo ya pio ni bara na resort injia sana ki sukuru ya twena 27 ki sub county yetu sukuru ira number 5 isi ndi sukuru nyaki na imato ya mega sana ni aratumbia kuirirwa no tutama ya mheshimiwa Mpuru iwakisha githomo Tiganist kiukira na era tukona na betu batiania bakibite kiangwenja ya no mwaka toiro no ntuito konania ibikona nyangwira tukuruta Tiganist ni yetabwega itana mbere kwa elfe murikira ngora kuramirite mubungo shombe Tiganist Mpuru abori mambrena ya nombete kwithira kithira githomo gishombe Tiganist kithirite kiukira kuma Mpuru gukia wathani nebuno tukwaile Tiganist onde tumene tukona kwina change sekta mwanya chekithomo ni chiombete utonge dumu mheshimiwa Mpuru na sukuru ira cietu ciari ciekuvira ciekaraga cietete kuingwa akwenda kwa rwari ichokirite na ciena resort injia tukaile sukuru ya St Cyprian tukaile Karama Boys tukaile St Angelas tukaile Nyambene Girls tukaile Rware Girls tukaile sukuru ita wakaliene tukaile Rindero sukuru ichi onde ni ira ciari ciekuvira mbere mheshimiwa Mpuru ya lakini yako ya chanjire witia ke population na population ye ukakwa stable tayuki akwa ile resort cio sukuru ichi onde ndageta ciena positive deviation na imonye na 1.7 akwenda kwa tukiawitira ara twitirite miaka iretiere tukaitha turuchoki githomo Tiganist na ara kiari 2017 na ndenda kuwa mheshimiwa Mpuru aichumia usupport githomo muno kia day school no ntuito kumenya baibwana baraba ithera baina thina na we mutongoria ukiakwitha uti ubatethia utingo withira ukiruta githomo ndenda kuwa mheshimiwa Mpuru na irutanirite utethia na baba day school burakumba kenda twakisha twikuria githomo Tiganist uti mwana otiwa nyuma inyomwe basara ile ciari ciekura miaka 5 itona wi mwana wa day school mheshimiwa na irutire miukone yantu aireta kiriana bande school kenda bomba kuthoma na ingwitikiana betu bayo basara 98 kana 99% barabonde baromba apply kenda twakisha at least muciari yakona no tamu mwe kuruka akibanga uchwafie tamu irengi na bwari mwobo wite mpumi chumanite no tethio bathirite bakiamukira Mombasari kumekira obisi mubunge wa Tiganist Mpuru abori araba wite batethirite bakingana kumania na kwithiri bathirite bena mbecha wetu ana bari bareba baingi wategera geographical locations ya chukuru wetu Kigoma na araturi kithomo gitira kurabura katuchumaniria kuukiria antu batikumenya kinyana arabari kuinkuromba atiari
aritwa na antu barangi bagwendi bubwega batutetheria sponsor kana support kithomo iria yetu ya iguru nekenda kiomba ukura na weta na mbere. Bila bati kubwethwa kithomo kia Tigania East giukira wategera MPs barabara kwigitarira rengi bata factor mwana wa day school, lakini mheshimiwa Mpuru wa Bodi na kwa mwana on day school mbasari mwana on day school wa mwempower uwempower kithomo ndene community kwa uthe only alternative ratu ino ni gwempower mwana ura day school ikenda kithomo kiomba ukura na guukira. Nkiripotera Meru TV kuma Tigania Mbitanda Msimuturia wa Thirija. Jembe Centro ni bakuromba thirikari kubengira njoo kuma Meru Park iri yete mpanga nteri mwandiki wetu Anteto Murithi waba no inasio mundu akairikia au njoo siagira siraria na sikinyanga oteke into to ne kero andaru aremi na aturi bakumaga Kongoro ni ndene ya Kirangondu Igembe Centro ni bareketie kuriongerwa ni ageni batirigirite na batikwendeka baria bakumenyeka ya njogu tutia irereketie ukinya mundene na gukinyanga na kuthiria egitene riri kwina riua gutena nyiro tukarerwa miunda ni njogu mungao na nsuka batu tukurombote thinaiti au ririmbo njogu imami au irete miunda uteyoti na itukurombote the KWS na mwangatha yuko ringana ura kuri na twatinya utugwathi ginya kibatu twengo na tugocaria mikono na njire ngi na ketho mange ndu mwashimiwa na kuibwa na tuthethie no tethi bu na ginya bau bukibacwa indi ku mwangatha yu o miunda kari uthi miunda ti na nchuga au njogu irikinyite rutene ruru wa muigwatanirite na nkamira inyingi muno irikinyite guntu guku na ndini itigite ciatheria miunda na miunda ya matiri aria aremi baguteta na kuraramika guku nene na bakionaga mpara na ndini bakuririte metho tenjerie miunda ya musore onthe yako yakinyero na ya kanale ciara kuthiria thai ndi tukona ntete kinya kura ntene nkonia ni mukwake nkamatite yako yathirire ntene na nsukani ndiko bake interview ba kintovyo ba yako gitoka gisia saria mikono ene nitoro wewe na munde yote kamulwa na jore na iwarero pio njosi ye ira thiria no tebitwe na byo twekinyare na twe na ndibo liti thirikari nikende kabengira nkamira iji ogamwe na njogu iji nikenda bo bagatigwo bena okiri kinyakethia nirite bya kuria ikathiria miundene jo yani ciena okipindi kya mieri ile thai kuma mweri 5 besi ambirikwe kuma we kwara osi ya ng'ombe nye yoma sekinyanga miunda yonthe ni bakinyangi ni kinyangite miunda njoyu aito koromba KWS bura kumbika patu athire njoyu cio nundu atunyabo ngwa kwandiko yo kia sharia njarene asara uno minya batu tulimithitie na mbi nyingi muno na no minye ntumba kinyoite imauru mpita nanga kaoya bikibiki kainga kinya na anga kikakuo ndi bo tumita ba wate munjousio ba te bora kana baturi into bietu na wire bata kwathi kuo otebi nao miunda ni athire otie kintu genau ni ao kwana kangirini ao Murithi wa banki ripotera Meru TV kuma Jamirigone ya Igembe akongolone na riboti ne tukinyithia muthia yuanteto cietu katho cia mwanya kiri bara bonde bombo kinyanithia nteto cia Meru TV muthenya na kwendera kaita kathongi kayuri ni tharimo bia murungu mwenenya betawatiri mbabu
Amen, amen, amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe.